Uzbuna, uljez, crveni špijun je u bazi. Crveni špijun je u bazi? Zaštitite aktovku. Moramo da zaštitimo aktovku. Nije malo pomoć ovdje. Ajde, ja ću, sinko. Jedan. Ajde. Prolazi! Hej, još je ovdje. Tu je. Gospodo. Vidim da je aktovka na sigurno. Živa i Jeste, da. zdrava. Recite mi, je li iko uspješno ubio crnog špijuna na putu ovamo? Ne? Onda još uvijek imamo problem. Pa i nož. Jaka stvar. Ubija sam mnogo spajeva. Tu su odmoći podmokli nitkovi, kao ti. Au. Bez uvrede. Ako si ti uspio da ih ubiješ, uvjeravam te da nisu bili kao ja. I nisu poput čovjeka koji se slobodno kreće ovom zgradom. Šta si mu ti, predsjednik njegovog kluba obožavatelja? Ne. To bi bila tvoja mama. Šta? Kako? Molim. A? Upravo. I sada je ovdje da jeb nas. Tako da slušaj me, dječko. Ili pornografija o kojoj glumi tvoja mama bit će druga najgora stvar koja će se danas dogoditi. Oh. Daj mi to! Taj špijun je već odavno probio našu odbranu. Centri je pao! Zar ne vidite šta je uradio našem kolegi? A najgore je, može biti bilo ko od nas. Raus! Ne. Mogao bi biti baš u ovoj sobi. Može biti ti. Može biti ja. Može čak da bude i... Ej! Šta? Očigledno je. On je crveni špijun. Gledajte, pocrvenit će svakog časa. Svakog časa. Vidi, crven. Ne, ček, to je krv. Znači, još uvijek imamo problem. Velik problem. U redu. Ko je spreman da nađemo crvenog špijuna? I za tebe. Moj mali karfiol.